Terima kasih. Agam masih nama Allah. Kawan, nama agam. Adon yang kita. Kemudian itu kawan kita yang ini. Kaya makiban kadaw yung hindi. Ayun ka hindi karena hato kata kadi kuno iki bakade kapati ka masjid bos. Kaya kapati kabay bangsa. Hato ala bangsa. Pigino Mairang constituency bahaya kita. Ngayon Shah iya kata kapati ka mga adon. Kapati ka mga nalong kumulong. Najuikay ipalong MLA. Najuikay ginuyalam ng kapati ang bilang mga. Kaya ikarukong manay na konstituency. Hindi na susi. Bakit ipalong niya girinsan? Girinsan niya ang eleksyon. Pagpalong niya di paitbah maluloy. Ilaki niya nakamanta. Kasi trang mo joki. Panyo yang suki. Panyo yang dari sinsya. Kaya ini dari sinsya. Bagi kanor. Ngaksa akong Diyos nganu keren kalas diri Henry ngilai ngilamat ay kipor kilalang tayo ginong kilafir lai di benyong ginong di bakumane kilafir ngangam kamlin palgloki utaw belkon utaw berong utaw bune utaw butai tahu boyong, tahu balik, tahu bersendam, tahu baat. Ngam jubilin, bangun tok ya dulu. Ngaji kan student, bangun ya kan orang. Kebanggaan dor. Hanya senam tam tanda mengaruh ke parti. Ngampat pet dan parti ini. Ngampat pet dan parti ini. Kapati yung kaiiya kata, yang itinay, pag-iniskan doa pati. Kislur man ay, man tendrong, yang kakamanga. Nilai doon kilo ko, no. Baka pati ini. Kali kapati, kabay, sno, baka NPP, bay sno, baka sorkar. Kaya makikip ko man ay. Ngaku man ang iki, bay kailangan kalong diyin. Ngisungku ni ya kaya kebetulan. Kamu Panginoon pagilid dan ijoy bantu bansi kabel kitman bansi long Yakobo. Bagay ka mga susi susu kalong. Yaki ay kikanun kimakinan yay batay mata nakaway garansan sa kaway garansan nakaway gasnong sa kaway gasnong nakaway ka konsusi sa kaway konsusi ilain niya kaman kali yaki ay kita artikel kita ay baro ngayon kung sinunong yan lang ako paitbah ka siya tu bisa ba nga siya din makita iba kamkwa ang batay ba yaki kita ay ganun kano kita bagi siyempangin di ay ganun kano kita bagi siyempangin Ngasyatin makanya kaya baru kalong lada paitbah kim na bisa ba yanu ikutong pang-ay di Shah lada bakla kaya magjay hakani kaya eleksyon tabuan mata yung district council sa kakasihis automatic council tang kenday bisa lejar mengproduksi seorang rundun hanya jahil tang lai buai edar jadi beliau ke batang situ minta peramangi niat serut peramangi niat ternak peramangi ipenya suon anu menusuk kano na mo ngapuas konfor kapay ka donut kagwa man tulong ya kaba paitbah mo pagkatalo banda parkir pagperne pagpensa pagpensya yang di lokal
Yang itu kerja beliau kasih. Paitbah ini, kawan ini, kalau kita parunti kalau ada tempat, lalu ada kat kendai, lalu ada apa lagi. Satu Islam, apa kerja dalam jumpa tinggal kan lakukan no, buat itu sekarang. Nak pati pikir dalam yang isi, hati isi. Sapune, ya gitu, kita kali ini kalau leh, kalau pendap, kalau kikulan berapa. Bahagian ini firman Tuhan bertaruh kapati lebih iladat pada gerak yang kami bersu bagi nasam seperti paitbah bagi pelai. Boleh. Wajib kita yang berusaha. Dah boleh. Dah pensong rem. Wajib baik datang bayar beriau meeting labiang dari sosial. Kenal waktu kedua kam diterima. Hawa berkat bandrai raya berdaya. Nado orang berbuat ini. Kubabi paitbah. Nado ada pula kebakar. Kayak berada. Barang betul. Lolong tentu kondisi. Asal. Kaisar. Tak. Kayak berbuat pisang mana. Balam lain dikeren. Ulada baru ikut mengejar bisnis apa? Balik betul lakukan itu ikut labian kasutunan bagi keren. Yang ikut banyak baik kenal beliau, banyak baik kenal itu baik. Keren yang kenal beliau kayak itu betul. Paitbah baik, wat snap yang ini bersama. Yo om bawa badan letak umuman terus bantu Shah di balik motor. Kalau jah, ngajak anak meliti ICU, kamu ngapain kuat? Lalu akhirnya kita, ban om datang mengaku mengambil Shah di balik motor, tu om meliti ICU, weh kuat meliti ICU. Lalu apa kuat tidak kuasa. Jadi, baru aku beliau kuat berkelain no. Kuat no, aku akan mereno. Kawan jadi nama aku akan lihat dan no. Kasus naik itu bro. Andai yo tuan bohong. Baru balik membangun kerjaan. Mundur. Kalau presiden terlambat itu berparti ini. Kalau MLA itu constituency. Bandung bentang dong sedong karai dong sedong. Bak karai yang penyelek bak terang dia. Pada Metbah kami kita dari itu di ngagerpat ini dua lagi parti nanti ngayo kebuah seluruh sini kabin kebiang tambah ya ya kita istirahat kita istirahat aduh apa itu Tray na naman tayo ng habang kamlapangan po ay sa kaway-kaway gusto. Ngan persang na rin siya, hindi natin manunga sa kaway-kaway gusto. What up here? Subham niya ay kasi. Kublay simon soda, at kami wala ng ay kubiyasta. Hindi bila ay gala niya naman rin, hagan na yung buha. Ya, kindihan ng size na kublitin, yadon bertanya na kabelta ng eleksyon. Ay, ketikasian. Jawabannya betul. Kenal, ngamdon berpendiri lebih paitbah. Mereka kita cakap di bawah. Kebangan ngamdon di sana. Jawabannya betul. Bahawa unit terdekat nang ni semua. Kublai sebuah, blai berkuir lepuan piparo kebapiwan. Natin pipoy natin ang mga pitil pengaruh ng poy. Kublay sihajan ihiduay kami. Yangan bangayo. Buat kami. Ba't bangayo buat. Haka poy dari wali ap din. Lecing kata buat. Ba't son yung budang. Apersya kadur jokapo. Kublay sebut. Kublay kukuy pibaro. Kublai saya dan mu. Ha kabong.
Ha, kamu.